waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo, byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ushaka JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuzigura mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVR, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community, igisubizo ku ndwara zananiranye. Buranya n'abaganga b'imiti kabaruwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha miti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru, iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira: Dr. Aida, barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza homa, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist, cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira: 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka harya nta nakaririmbo nabanje wa Roller Coaster Films presents agasonifilms.com, Gaheza Simba Productions. Se kuki mudatanga credit ku bantu tuba twayivunikiye? Cyembareka muze muzisobanurire kweri. Mwumva mubashije nzabareke ndebe ubushobozi bwanyu aho bugera. Tangire hakuno. Filime ntituragera ku izina ryatoranyijwe. Hakuno. Eden Lake, nkuko wakumva ngo ikiyaga cya Kivu. Hakuno. Tangire muri famiye. Yes, I can. Mwambona nakona ya mikino y'abana n'ababyeyi, namwe murabiza ababyeyi mwabyaye imikino mukina n'abana. Nakababyeyi twabyaye murabizi imikino dukina n'abana. Hakuno. Still? And everyone up. Ngamwese nimuhaguruke.
twana hakuno dusoje ishuri twiga mu binyoni. Well done. Twiga mu binyoni. Rebe. Mwari mu kazi dutangiranye ko yagasoje ishuri. Hakuno bisa nkaho ari umugabo umutegereje. Ufite n'impeta umenya ashaka gupropoza do. Kawe ni ibyishimo siko kabona abayishyizemo impeta kabisa. Hey. Yewe. Sorry. Nacererewe. Cyo. Yebe. Kandagiye imodoka ni mu masaha ya saa sita zishyira saa saba. Kandagiye imodoka ni mu mujyi utuje nyine umeze nka Kigali ariko Kigali rutuye nguyeho gatoya cyane. Uko umuhungu ukundana na Keta mujyanye Paris. None njyewe dukundana ngajyanye ahantu ku kiziba cy'amazi. It's the last chance to see it before the developers build all over it. Reka nibwo bwa nyuma niyo mahirwe ya nyuma yo kuhabona mbere yuko bahubaka. Reka tujeyo shushu pe. Hakuno. Good on you, guys. Modoka igenda yabwira imbere hari kamera ya polisi. You're such a boy. And like I made it up to my mobile phone. Hakuno. Pretty sexy, huh? Ako shushu be. Suku barenga imihanda. Suku barenga imihanda. What's that? Cyo nibi cyukoze. I had a bad back. Kinky, huh? Gore wanjye ataza guhubuka mu muryango agahanuka wana sibyo. Want me to pull over? Kire ku ruhande se nkwereka utuntu nikorera. Hakuno ni umusore n'umukobwa ngo bagiye gutembera. Good afternoon. You've been talking. Sasa hakuno uko bagenda nta kindi bari kumva mu itangazamakuru. Behavior. Give us a bit of background. Abana bamaze kunanira ababyeyi babo, abana basigaye bagira imico mibi. First of all, Ubundi ryari ryo tegeko ryagiye ngo ry'uburenganzira bw'abana ku buryo muca umuco kudahana mujye mukubita abana. Tony Blair ajya gushyira iryo tegeko. Yagira ngo abantu babane mu mahoro, amashuri, abantu hirya no hino n'uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwa. Ariko bisa nk'ababyeyi basigaye bihunza inshingano zo kurera abana babo, aka n'igihe bibaye ngombwa ko batanga contract zo kubarerera abana. None ibaze ko n'ababyeyi basigaye bananiwe kurera ku buryo basigaye bajya mu cyo bita parenting classes bakajya kwiga uburyo bareramo abana. Hakuno n'ibiri guca mu itangazamakuru. Hakuno ko bakomeje urugendo bari kugenda. Ababyeyi babitotomba abo bahaye bikora avuga ati abana baratunaniye, umwana arananiye. Hakuno abana ntago bakiga ngo bafate. Kids are not learning anything. Hakuno umusore n'umukobwa uko bakagiye bavuye i Kigali ku manywa bagiye kugera i Gisenyi bwije do. Namwe murabizi amasaha ya Kigali Gisenyi simu yashona. Ako mukoze agasubscribe kuri YouTube channel yanjye nshyashya bo mwabiki. Mwafashe telefone zanyu mukandemera. Hakuno uyagiye kugenda Kigali we. Byana byamuciye biri ku magare aragonze ingegero. Mu masaha y'ijoro umusore yatembereje umukobwa bakundana cyane ko byari no kuwa gatanu Friday na ka weekend. Here it is. Beer, bed and breakfast. Dore hariya hari aho bagura byeri breakfast, hari n'uburiri. Beer, bed and breakfast. Cyiza. Akantu k'akaroje babonye hano. Taraparikamo bamuparikanamo. Didimana parikamo. Do. Kinga ngo ni Didimana nyagupfa. Vuyo. Uzaparika ca ku rundi ruhande. Ebe. Je muri kakabona. Great bar presence. Kano kabari ni keza mwana. Urabona atari keza. Hey, up the door. Musemeze. 2 pints of lager, please. Gira inzoga ubwoko amaduhereza ibirahure bibiri. Mereza hakuno baje kunywera hanze. Bana baba bari gusara bari kubwanuka. Masa yo kuryama y'abana ntiyagezera. Kari akantu menya kananiwe. Sikana ni uri. He's a good Cyewe mbega umukecuru. Masa yo kuryama se yageze. Kari akana ndakeka karananiwe. Ebe. that child. Abana. Abakeneye ibintu byiza. Dore umukecuru ari inyuma. Poko urushi. Cyane winarakubwiye. Mwana ari inkuba y'urushi mu masaha y'ijoro. Dore umukecuru do.
aba barumirwa karabaye. Barumiwe. Another pint of wife beater? Era mugore ubonye ari umwana mubi. Yego. Hakuno. Wewe yita umugore hakuno bagiye kubyuka mu gitondo mva intambara. You fucking dickhead. You want beef? Neza tunga nawe na shushu be bare mu karojano. Shut up. Wajya ukabwira bakazi. You tell him. Wewe wajya ukabibabwira. Oh, you man or a mouse? Ase ubundi uri umugabo uri imbeba uri kimano na mouse. It was alright last time I was here. What, pissed up with your dive buddies? Ebe. I promise you. Quiet fucking stomach. Ndagusezeranya hari ahantu tugiye ni heza mwana. Ni heza. Mu bizenga by'amazi abandi bari kubajyana ipari. Yazi ko n'ibyo bizenga by'amazi ari bije ndende kwinginze. Shakuno. Ibi bintu simbikunda. Byose byabaye bikomereza urugendo. Abyutse bikomereza urugendo bari muri jipu z'iyo myaka ni jipu. At your first opportunity, turn left. Nimugera hirya mukati ibumoso. Kize hano. Eden Lake. Ikiyaga cha Eden. Slapton Quarry. Slapton Quarry house hano ari. So afraid of. Ikiyaga cyahoze bagiye kuhubaka bivuze ngo ikiyaga barinda kugikamya. Isora ari kugira ngo atembereze y'umukobwa mbere yuko icyo kiyaga bagikamya. Nuko nyine simujya mubona ngo bagiye mu nimba ari muri Muhazi. Babagiye kuri Muhazi ni muri Muhazi. Ushobora kujyayo bikaguhaga bimuhagana. Azi ngo simba nabarabuye. This is getting more and more romantic. Bitangiye kuryoha. You've brought me to a building. Bitangiye kunzana kuri sayitanu bubaka kweri kuri shansi. Wewe nyizera shusho. Nyizera ariko. Hakuno. Ye shansi bari gushyira hano bagiye kuhubaka. Hano hantu house ari public park ariko. None barahazengurukije barahagose barahubatse. Bashyizeho senyenge zizengurutse umurima wose. Sore yarabereretse inyuma y'igipangu. Ebe. Filime suko tuyitangiye. Waje here we go. Komeza urugendo mu mbebe. Komeje urugendo bacaho binjira mu mashyamba. Ishyamba riri hano. At your first opportunity, turn around. Nimugera imbere muhite mukata muhindukire imodoka nkaho musa nkaho muyirebesha inyuma. Turn around. Turn around ubundi abari U-turn. Hakuno ugendera kuri Google Map. Igihe Google Map kuyobya shaje ubundi yaranyobeje. Nimba ari njye wari wasinze niba yananyweye ibiki. Cyonzi nuko nisanze mparitse mu murima w'ibigori. Ibyo byo nibyo. Hebe. What do you think? Kirano tekereza iki kiyaga barakibonye imbere iri. Hano hantu hari view nziza mwana. Hano hantu hagaragara neza. I can see it. Ndimo ndabibona mwana. Can see it bahise bapakira utwangushye baze birire life birire show. Show. Hebe. Undi filime zose ngiye y'abantu batari bugaruka amahoro ndazireba nkazimenya. Mwese muzireba mukazimenya. Kirano hari akana babonye hano mw'ishyamba. Yewe. Hey. We pete. Cycle all the way here. Niwe watwaye igare urinda ugera. No Connie. Kana kari hano kiyambariye jezi y'Ubwongereza Three Lions. A caterpillar. Cyo ni igice ufite aho ngaho ni caterpillar. Shouldn't talk to strangers. Mama yarambwiye ngo sinkavugane n'abantu ntazi. Are you Okay. right? We'll leave you to it. Mama wawe koko yakubwiye ukuri natwe reka twigendere. Twigendere bari basanze umwana hano mu ishyamba arabwira ati nimunsakurize. Mama yarambwiye ngo abantu ntazi se akeza kanyu namenya ari akahe. Hakuno. Bakomeje imbere. Baje kwirira show. Yes, you see, it is missing 50 executive homes. Hakuno. Hano hantu harabura inzu nka 50 nziza. Umukobwa n'umusore baje kwirira show. Baje ku mazi.
kuri Saint Valentin wize tuwa yabatembereje ebe habundi abantu mudafite abakunzi ba Valentin na ba Valentina mwakwishyura abonema kuri website Yeah. twenda wambaye ni dushyashya Do you like it? ni dushyashya dukunze se I like the bottom. ako hasi I'm not so sure about the top. ako hejuru ko sinzi ibyako rero buriya uko mumbona uko ndinze ngana uku ku myaka yanjye mirongo ingahe hari ibintu ntarakora shiraho hakurya haza ibyana ebe gukora ibicyano wa mukinga we kakana basanze hano cyano Hey, that's the little boy we saw. buriya si wa mwana twari twabonye mu ishyamba kuva ryari ufana ubwongereza amarine ariko n'ibindi byana byaje hano bibangamira kana gaco karabyihorera Steve Just boys being boys. we abana bari kuba abana bareke wangu As long as they leave us alone. mu gihe cyose baduhaye amahoro hari ikibazo bafiteho hakuno twana turi gusererezanya hano muri karitsiye rebe babibereye ku mazi bari kwirira sho bameze neza baguye n'agacuho imirimo yawe yashimwe n'uwiteka uraryama ugasinzira reka bibereye ku mazi hakuno kiraho Yesu Kristo kanguwe n'imbwa tu ko umuntu wanjyaniye imbwa koko umuntu uzi ko afite imbwa itariye mu gipangu cye yansubije imbwa yanjye ansubije golden retriever yanjye ubu noneho nashyizeho akajana nta nubwo akiri makeya hakuno si Kigali we imbwa yasize ihanduje ni imbwa zo mu bwoko bw'amarotweiler ziriya mbwa shani ingome ni imigi zigira ikintu cyitwa urwasaya aho zifashe zirasatura sinkizeho akajana mwese mubyumva umuntu uzi ko yabonye puke yanyandikira ingenda yamuha kandi ndi apu ndi legit akajana ndamukandira akanyenyeri n'insanga ariyo akayizana cyanjye nkajya no kuyitora nkakisera nkajya kuyitora nkaza nkashyira hano njye kajana kenda kamuha n'insanga ariyo byanyambyo hakuno ya Rottweiler yagarutse hano ni ubwoko bw'imbwa z'inyarugomo shawu Rottweiler zigira urugomo yari golden retriever zanya amahoro zimwe ziba ziturije umuntu uyifite kabisa inote y'urujana nyitayo bayita puki mwezane ubwo twakomeje na filime kandi namentioningaga ubaye uzi n'ahantu iri we kuntungira agatoki utiri hariya nagukandiramo bukeya nyine ngasigara ndiringa ibikurikiye hakuno umugore n'umugabo bizi hakuno abana ibi byana biri kubangamira shushu be wanjye rebe umugabo yavuye bifitiye kispeaker hano cy'ikijipiyeri zavanye kwa Rujama phone shop abasa mwamfasha mukagabanya volume ndavuze mugabanye volume ntago nkumva umusa ni ibyana by'insoresore ni insoresore z'imyaka do 15 n'itandatu ziri kumwe ibimogi rebye ibyana bigukora ibiki mucunga imbwa yanyu sibyo iri kunkangira umugore imbwa yacu ni ingore imbwa yacu ni beach Come on, guys, don't be dicks. This is a big beach. abasa uyu mucanga ni munini sibyo twese twawutindaho tukaba buri muntu ari mu gipande cye ntawe bangamiye undi Calling a dick. hako ubundi ninde wise ngo dick nimba bisobanuye iki simbizi Can you looking at my tears? ko mbona usa n'amabere yanjye musore kobwa kari hano ufite ubugambo butari sawa sora arabareba dick nimba bisobanuye amagambo ntasobanura mu kinyarwanda reka buriya ikondera si murizi Show. Yageze hano bimwanga mu nda ariko biriya byana washotamo nka kimwe ubundi nkikomereza ariko bimwanga mu nda reka nikomereze ushaka amahoro yubaha imbwa ni umugani w'ikinyarwanda Why don't we just find another spot? I'm not gonna be bullied away by a bunch of 12-year-olds. ntago ngiye kujya gushwana n'ibyana by'imyaka 12 baze banyangiriza umugoroba twahageze mbere nta mpamvu yo kugira ngo tugende ntago ushaka kugenda njya heza Oh, this is relaxing. ariko hano hantu ngende kura haruhukira byana hakuno do
ibyana bitoya je gukina umupira byarabaye filime witonze babize ku mucanga baje kwirira show sibye ibyana byaje kubavangira do byazanye na za jimeri biri kujimera umukobwa kureba umugabo wariryamiye cyane ntabwo ndi kureba isura ndi kureba amabere yiwe byana hakuru nta discipline bimeze nka bya byana bita ngo nimba ari abuzukuru ba shitani by'igisenyi murarangiye igisenyi waje ambwira kandi ni umurara mukuru w'imyaka nka 30 na gusa ibintu bya abuzukuru ba shitani bankore bana baciyeho n'imbwa yabo bacaho barigendera kandi seriye muntu uzambonera peti yanje akajana kariho shaka jana nta muntu ushaka kugatsindira aho uzayibona cyangwa uzi n'umuntu yifite umuntu ako naka advert mba nyujijemo nanje bayita pukibwo ushaka kurya ibiceri abari app ubundi abanguke mbere ku tuntu twikorera abo basigaye hano barumirwa biriya byana Happy now? urishimye noneho ndishimye naribi David. Hey, Jenny! Jenny! Zanye nimba ari agatente. Kanya agatente wano. Ni wewe wanje ubundi ni wewe wanje mon bebe. I love you too. Umukobwa ari gushakisha inkwi ari hano. Chese hano. Iyi! Hey! Nta kintu numvishije. Umukobwa biramucanga. Nta kintu numvishije. Bwatinze bwarije baje kwirira show. Baje kwisinga. Yeah, why not? Shaka indi nzoga kubera iki se tutayinywa. Kize gutya. Steve. Afite impeta. Steve. Kiriya ni igiki? Bana. Ntacyo. Se nko hari ikintu kiri kubareba ariko sinzi. Yiziye ku mazi. No. Nta byinshi rega bwije. Exclusive New England home. Shaka kumenya ahantu tugiye kwimukira mu Bwongereza hashyashya se. Yego. Like it? I think it's beautiful. Tera umwaka abantu ntibijya bibura. Bo bari mu bikira. Ibintu barimo ni ibiki? Cyo ni igiki ndi kumva? Rusako ndi kumva n'urwiki. Uyu ni umuyaga mwana. No, that's not the wind. Oya, uwo ntago ari umuyaga. Could be a fox. Wasanga ari nk'umuhari. Or a donkey. Cyangwa ari nk'indogo bari nk'indogo yo bebe. Injijisha ariko kangwereka utuntu nikoreramo gake gake. Bintu uri kumva n'ibyo uri gutekereza muko. You just imagine. I'll go take a look. No, Kanje kukurebera oya wigenda. Oya reka nje kureba ndaje. Bakambitse mu gatente hano hafi n'ikiyaga. Numva ngo mu biyaga habamo abadayimoni. Nibyo cyasi byo abantu. Bantu muturi ibiyaga mwambwiye. Cyanamwe mu bafitemo gake gake. Steve. Iyi. Steve wait. Hello? You. Shiraho. Steve we. Musugaba sotse ngagiye kureba icyo yumva kiri guhuma hanze. Iyi. Chobe. Steve. Rusaku hanze. Steve, stop messing around. Steve, rekera aho ariko. Bebe. Kubuze ngo ni Steve akazi ikindi kitari Steve. Kaba yari amaze kwibunyuriraho gake. Yesu Kristo ni cya Steve.
Nankanze. Sorry. Get off. I'm really sorry. Mbabarire. Freezing. Warm me up. Mwana urakonje nyine nshyushya. Pikey oath. Hakuno. Gore n'umugabo bacanye maremare. Zakira bafata bayinagira kumbati. Je tarega y'imama ndabarega hakuno. Buracya. Mu gitondo cya kare birari hano ku mazi birirasho bimereye neza binywera ububyeri bari pose nta mutima mubi. Ni umukobwa n'umugabo. Gusa umusore ntago arapropose kandi twabonye yari afite impeta. Ebe. I'm absolutely starving. Zariranyishe. So move to France? Narya ifarasi yose noneho njyenyine. Kobwa hano bataraje kure. Ipini iratoboka. Kumbe bisa nkaho ari umuntu wasize abateze ikimene cy'icupa siki. Genze bite? Fuckers! Ni byano. Little fuckers. Byano hano bahise baza guhindura ipine. Byana byasize bibateze ikimene cy'icupa. Show. Ebe. Show. Baze babanze bashaka akantu ko kurya. Ipine rye rimeze rite musaza byana bimucaho nanone. Uriya byana. Uretse Steve. Steve akurikira ibyana. Kurikira abana ari ibyana biba bidafite discipline ubundi ngiyo nsanze abana badafite discipline nk'uko ndakubita nshigiti ngahuragura. Rebe. Siki. Hakuno ni mugakaritsi. What would you like? I'll have the full English, please, with Murashaka iki ngenda shaka? white toast and coffee. Thanks. Munzane toast na coffee. I get Wowe the same. nanjye mumpereze nk'ibyo ngibyo. Hey, wouldn't happen to have seen a bunch of kids tooling around on BMX? Rata nta bana wigeze ubona batwaye amagare yo mu bwoko bwa BMX bazenguruka hano muri quartier. They've been terrorizing you. Bigeze bakubangamira. Hassling us. Shabatu bangamiye pe. Terrorists. Biriya byana bitera abantu ubwoba bije muri iyi quartier. Too much, big boy like you. Well, Je ntago yangayikira uri umugabo ukuze. they punctured my back. Bantu bari ipine ry'inyuma yanjye. Parents might want to know. Not my kids. Nibazaga nimba ababyeyi babo bakwifuza kubimenya. Ntago ari abanje ariko bari abana. Okay. No, I didn't mean they were your kids. Oya nyine ntago nari mvuze ngo sabawe n'ubundi. Mine. Nyine ntago ari abanje bite byawe kumpatiriza. Okay. Never mind. Sa ntaribi wibitindaho mada. Hakuno abantu bose bo muri quartier nabaribwe dubarariwe. Tu. Making friends. Uri kurema inshuti se? We. I think she likes me. Ndakeka ngiye yankunze. Ndakeka yankunze. Hakuno. Zerera n'umukobwa muri quartier. Kera nabona amagare y'ababana. Byana kumbe bitaha hano. Steve, it's not worth it. Steve ntago ari ngombwa Then mwana. where would we be? Be back in a minute. Ndaje mu kanya gatoya buri muntu wese sagiye avuga ngo si ngombwa byazarangira bite. Bana nk'abari utagiye kwiyama iwabo discipline abari zero byanze kunze bibagiraho efe no mu buzima bw'ahazaza. Sengeye simba nzira umunwa. Kabo yaje hano Steve. Hello? Yemwe. Ciye mu rugo rw'abandi. Anyone home? Hari umuntu uri muhirara cyangwa Hello? yemwe hakuno shira mu nzu y'abandi. Shiraho we kuki wamfungiye inzira wa mukobwa we. Hako nari umusaza avuye aza atongana utwaye ikintu cy'ikivani cya Ford yavana imodoka mu nzira. Ngombe nyiri urugo aratashye nimba ari wese w'ababana nimba ari sinzi. Ebe yinjiye hakuno. Steve yinjiye mu nzu y'abandi hari igihe bamusangamo bikaba ibibazo. Ntago wamenya nyiri inzerega buriya nyiri inzara n'igihe usanga ari umwicanyi yageze hano. Bona nyirenzu tsimba hakuno. Yitsimba hakuno itazamuka hejuru. Zamuka hejuru. Hey! Sasa kujya hano
byana urugi bya rumeni byana tahanyemo n'ububyeri bucyari kuri kubwumva bagenda Brett wa kigoryo ni wowe manuka ibyo manuka hakuno nkumbuye kureba hano mu gikari byana byose biri mu gikari aramanukira sasa aracikira kandi uzamutse hejuru nawe arazamutse ureba ibibazo yaje mu nzu y'abandi yizanye kugufatira mu nzu y'abandi bakakubaza icyo washakaga tu hey Brett saza ari guhamagara zikahamagara umwana we kumbe ntago ari umwana we tu ni Steve bana namwe murabazi Steve acibikari kiragurya simbuka gwinyuma Brett wa kigoryo se n'ikindi tugende bigishyushye yaje hakuno comeka mu modoka bacaho I can feel that school teacher look. Ndi kwibaza ukuntu umwarimu w'abari abana meze Lucky, you could have broken something. ase nka buriya ahubwo uvunika cyangwa iki Enjoy the weekend. Yeah, I'd like... twigire kwirira weekend sha nanjye niko mbyumva koko twigire kurya weekend hakuno rebe baracyari hano ntibarataha nuko bari baje gufata ka breakfast n'iki babanze baryemo ubundi babone gukomeza urugendo bigarukira ku mazi ku mucanga ku mazi. Yes. You gonna say something? No. Hari ikintu narugiye kungu? Oya. You sure? Yeah. Abizi neza cyane nta kintu nari ngiye kukubwira. You were looking at my foot. Nabona kundeba ku kirenge uretse ariko buretse hakuno ni couple babishimye babyinata bapfa ubusa bapfa ubusa nyine none se uyu mwanya ntago bakabaye bakoze mu tundi tuntu twakubinjiriza nka kibiri niyo cyaba ari ikiyede se cyaba kibaye kine erega nuko abantu bakira hakuno ibyishimo baratuje naga couple no umusore n'umukobwa umusore twabonye afite n'impeta maybe kashaka guproposa usko bari muri ibyo ko bari muri ibyo bisa nko hari uri kubareba cyangwa kiri kubareba rebe yano Alright, lazy bones. meze bite wa munebwe mfite cya oxygen tanka menya avuye kogamo hasi. It's amazing the stuff you find at the bottom of the lake. sha ibintu umuntu asanga mu ndiba y'ikiyaga biba bigize gute biba bishishikaje shawe dore ya metado. Steve, where's the beach bag? Steve ariko igikapu cyacu kiri he vanye y'impeta agiye kwambika umukobwa cyari kiri hano ariko igikapu barakibura. Hey, I don't believe it. It's got the car keys in it. usiki igikapu cyari kiri hano aricyo cyarimo imfunguzo z'imodoka mwana rebe gasani. Don't tell me. Mana yanjye ntumbwire. Fuck. Skigari we yageze hano Skigari we imodoka we yayiparitse ntayihari modoka nimba yagiye hehe karabaye rero filime witonze mu mashyamba bazerera kikapara kibuze kandi nicyo kirimo imfunguzo z'imodoka bivuze ngo nta n'uburyo bakwideplasa ngo bave hano moyen de transport siko mubivuga mu gifaransa harya cyezano cye mu mashyamba rije niba umusabona nta nzira cye shiraho imodoka yarayibona yapu kumbe byabyana byari bimugonze byabyana nibyo byamutwara imodoka tu ebye byana hakuno biri kumwituniraho bicaho mujinya do meze neza aratamuko rebe filime witonze hakuno komeje urugendo umuntu wese udafite ubundi buryo yabyitwaramo nyine ubwo ni ukugenda n'amaguru ni ukugenda na migu ni uguciye icyayi kerano ubonye amayoga ubuntu bw'ubufege bakomeza imbere umusore n'umukobwa
kurikiranye byibura barebe ko baza kubona babana aho bataha cyangwa basize imodoka yabo. Kirano. Come on. No. Guca byihorere mu gabo mwiza. Bafite imodoka yacu ariko. Bafite imodoka yacu umugabo yaje kuburana n'abana. Ibyana nk'ibi byinshi byana kwica. Cyana hakuno sinzi nyabanswa byafashe. Yovayo hakuno. Iki Brett do. Reba inyuma ya Brett. Masayisho. Byana hano do. Bamaze kubyimbya intoryi byuzuje agakoroboyi. I don't care what you're up to here. Sinita ibyo muri mo hano ibyabazanye. I just want my car back. Gihe cyo nshaka n'imodoka yanjye. It's not us, mate. Ntabwo ari twebwe musaza. Mfite imbwa hano y'inyamahane. Dore imbwa y'inyamahane do. Umuntu mfite imbwa wayimaye koko umuntu wanjaniye. Kuki ndabizi ntago wayibye warayitoraguye. That's why I'm ready to pay. You wearing my shades? Musa wambaye na rinete zanjye wawe yana my shades. Nah, my mate. Ubu zabaye izanjye umusa. You're Ray-Ban aviators. Fakes, mate. Musa nibi birinete byawe ni na fake ntunkanga. Steve, come on. Steve ngwino ariko. Yanjye yo nakajana nagashyizeho umuntu uzayinzanira nzamutamo. Ni golden retriever furu kabisa muri quartier za Nyamirambo. Nimba uzi no wayiguze cyawo bayigurishije. Undabure ngiye yari utuntu nshaka kwikorera n'ubundi nta mpamvu yo gushwana. Where's my fucking car? Imodoka yanjye No idea, mate. ntago mpizi musaza simbizi. Watch that fucking dog. Yo mbwa yanyu ntiyongere kumenyera. Bundi umuntu uvuga ukubita imbwa bashaka sebuja sinkojya. Anje nta mutima mubi happy. That's my phone. Yo telefone yanjye mwa. Same ringtone as me. Niyo soneri ni yanjye. Shaboy. Hakuno. Steve. Fana icyuma mu masaha y'umugoroba. Usore hakuno ibyana to. Gasani. Cyana hakuno buri imbwa. Niye yaba ari inyama uri kabona shwanye na sebuja iratabara. Kubisa imbwa itera icyuma. Gasani. Ngabandi yayiteye icyuma ha. Buri imbwa ni ikintu umuntu ukunda imbwa nyine ababizi murabizi. Si nk'iyanjye budore nk'ukwezi kurashize nayibona umuntu yifite wayimaye ko ndagutamo nkakugura boto imwe cyangwa ebyiri tukabona mu accident. Zari impanuka mwana. Look, give me the car keys. I'll Jemereza imfunguzo z'imodoka yanjye. over to the vet. Cyenye twani cyane kwa veterinary. Basore muze tugende. Fuck off! Fata ibifunguzo by'imodoka yawe. Kuko yabandi bipfiriyemo. Abandi bipfiriyemo Gasani. She's fucking died. Iri gupfa mwana. Cye yanjye ni nk'iya John Wick. Ubu ndacyari busy. Munsi nzahuguka nzayihiga hasi hejuru. Plate. Sikigari we. And eye on me, not you. Bunny, wimfiraho mwana. Look, car keys, come on, let's... Umuntu ukunda imbwa ni uzi ukuntu kubura imbwa ye biryana. Mwe ntago mwabyumva ntago mubizi. Ubu muzi agahinda ndimo. Muzi ukuntu mba numva narira. Housemate wanjye, girlfriend w'ibihe byose, future wife. Umuntu yifite n'ukuri cyahoze umuntu yifite we ndangira ibindi. Vuyeyo hano cyanagura ikira kuri cya kimodoka kiwe. Cya Jeep ni imodoka cy'imisozi nacyo kirakomeye n'ikiyo myaka. Hakuno mwana muzi n'ikindi natwe tubakurikire. Bana bakurikira abangaba. Masaha y'ijoro tubakurikira abaginga banyiciye imbwa. Bafite imbwa bita Bonnie. Hebe. Masaha y'ijoro. Hebe. Kera hakuno imodoka irasaya. Kugenda biranga sinzi. Hey! Abangaba babagera dore ngo barabavuza intosho. Hakuno imodoka yasaye. Masaha y'ijoro muri abana bakora agatsiko kakabangama ntago mujya mwumva aho bita buzukuru ba shitani. Buzukuru ba shitani susukuru. Banza nukinga imodoka. Mana yanjye hakuno abana basaze. Windshield barayimennye paraburize. Masaha y'ijoro barabanza imodoka bayivanaho amatara barayamena mu masaha y'igicuku. Uyu modoka yasaye
yabaye sinzi ngize gutya ikubita ka intermediary ntabwo ndi kubona mwana ntabwo ndi kubona Yesu Kristo ntabwo nzi ngo turi kujyayo mwana nzi ngo turi kujyayo ni mu masaha y'ijoro kandi agiye imodoka fata pera sekura igiti sekura ingiga y'igiti nyagasani meze neza habuze rimwe ritanga biri igiti cyari kimugiye kumutungika mwana hano hantu nahafate I'm fucking stuck okay Listen to me. Mana yanjye byana byabakurikiye umva Find a road, take genda it. ushaka umuhanda Go get help. genda ushaka ubufasha genda we genda ushaka hano hari umuhanda ubundi ushaka ubufasha ni mu masaha y'ijoro mu masaha y'igicuku umugabo yasigaye hakuno bana barabaraburisha ibi byose bitewe ni nako bitewe na discipline y'abana ubundi abana gute bamenyera umuntu mukuru babyaye mukuru baruta baciye hano mwana cece hakuno muze tubakurikire hakuno hakuno mwana Brett shaho bisa nkaho babonye aho imodoka yasigaye umukobwa yakomeje imbere rebe kiri hakuno imodoka igiti cyamufunze agatuza kimufungira mu modoka byana byamugize si wanyicimbwa twaherutse bamena ikirahure namwe murabyumva ibyo byarabaye umukobwa uko yakitsimbye nijoro bwamukereyeho bwarinze bucya kiyo mpamvu njya mbwira ababyeyi bose ngo mujye mw'abana banyu uburere buruta ubuvuke mujye mureka mbagira inama ndakuzerega umwana uzajya ubananira mujye mumunzanira mbereke ibishari bitatu byiza byo ku kibuno ubundi agasubira ku murongo mwebwe twe twarazikubiswe zitunuka mu myenda ibyo biporo muba muvuga ntago mubiziyo hakuno yagarutse hano mu gitondo umugabo we ntawe ugihari bamutwaye yari umusore bakundanaga bendaga no kubana ba bana bamujyanye nimba bamujyanye he sinzi geze hano umugore na harya muzi muyeserera Yellowstone muri Yellowstone jano kurikira amaraso abona amaraso yagiye atembera kugera anabona urukweto rw'umugabo amaraso ni menshi umugabo bana yakinishije abona ari abana batoya bamukojejeyo barakuzironda shaho ubugabo ntago ari ubutumbi ntago dutinya ibintu bitumbaraye wapi kuno Mate, it's them fucking miles turn in the dark. It's not fucking lasting issue. It's about Fuyano. Jezano muskobwa Jezano. No one goes home. You get in now. Please let me go. We ngwino nganditse nkigende. Say anything. Please let nzavuga mwabana. Nukuri mundeke nigende. Listen, Brett. Umva Brett. People know that we're here. Nubundi abantu barabizi ko tunene durukuntu umugabo bamugize bamuzirikishije senyenje zifite n'amahu. They're gonna call the police. Nubundi baraza guhamagara polisi. If you let me go, I swear on my life. Ariko mundamutse mundetse nkagenda ndabarahirira mwabana mwe. I won't tell anyone. Nta muntu nzabibwira. Wapi. Come on, please, we can stop this. Ibi twabihagarika mwabana mwe. Nobody's died. Cyane ko nta muntu wari wapfa. Fucking dog died though, didn't it? Imbwa yanjye yapfuye ariko. Harya ngo byari impanuka bamwambitse isheni y'imbwa yetu. Bitch yours. We need a bitch urukuntu umugabo bamugize dunyagasani. Cyana birano. Kariya gakobwa ningabona ndaza kukica nako. Mwana wikabya bana batangira gusubiranamo. Who the fuck are you calling Ed loose? Saying that's a bit rash. Mwana sinkubwiye ngo twikabya. Ninde wisi ikigoryi sinkubwiye ngo twikabya. She's 999. He's fucking Ed loose. Iyo musore telefone ya mbere yabona araduhamagariza. Rash it, man. Umusayi ibi birakabije. I've never touched him. Jesse nigeze mukoraho.
sinigeze mukoraho njyewe. Oh, you didn't touch him now? No, mate. Ntabwo wigeze umukoraho, reka reka. Okay. Hakuno hari igisa nkaho kiyoboye abandi bantu. Touch him now, then. Ngagenda umukoreho, fata icyuma. Fata icyuma. Dore umugabo ukuntu bamugize do. Him or me? Uragenda umwice cyangwa wice njyewe. Sibyo. You wanna front, you wanna act like the fucking big man. Si ushaka kuyobora se, si ushaka umugabo. Ngaho tera intambwe tukubone nyine turebe ibyo wakora. So ujye wari umbwira ngo urashaka kwigarurira agatsiko genge yanjye ukayiyobora. Hakuno. So. Jesus Christ. Page, get this. Page, fata kaka video sha. Recording. Mwana umusa waretse kuri coding ibi bintu. Habiri coding se kubera iki ntabiri coding. Wareke aho kweri koko. Kobwa reba. Dore umugabo ukuntu abana bari kumwongeraho buri mirodo. Kirasi byugira. Bimwe bavuga ngo kukogeraho buri miro. So umuntu avuye kurima mu ntabira akaza kukogeraho riri yataka ryose. Shaka kuno. No, that's not even a proper court. We nagaruko bakata mwana. Deeper! Mukatari kumubabaze wowe bitebye tu. Yesu Kristo. Hey! Right, now everyone will have a dig. Mark him on. Mwese buri muntu agomba kugira icyo akora. Nawe ngwino sha. Nawe ngwino hano mutazavuga ngo wavana y'urwembe do. Dore ibyana do. Bishira buracyo. Mfite n'umujinya Yesu Kristo ku ngoto. Chabwe! Kwembe mu mbavu. Kwembe mu mbavu Yesu Kristo do. Ibyana biri kongera uburimiro ku muntu w'umugabo. Kobwa reba nta kintu yakora nawe biramutse bimufashe. Niki, fata nawe se turebe ikintu wakora. Cyuma hakuno. Ukuntu umugabo bamugize. Iraje no yituje. Tu. Kabo hakuno. Sikona umuntu w'umugabo. Biri byana nk'ibi ngibi kwe. Sikigari we. Kweto zanjye ikigoryi kirazanduje. Zinigora udutops mwana. Plan you cyashya. Cooper! Bang on mate, you're up. Cooper ni wowe utaye ngo iki? Come on mate. Inano musa. Inano. Nice. Page, keep that phone out. Page we komeza uri coding nako gafone mwana. Hakuno. Sanye umwana w'uhinja w'imyaka 11 cyo gukinira ku mugabo w'imyaka hafi 40 n'ingahe 35 40 yashaka kuno. Banza sacinga telefone y'umugabo we ayiri hapfa banza yifatisha kuri bluetooth buri uyifite kuri bluetooth wanayivangira bluetooth yo fumu yivana. Ebe gutyo arayisacinga kuri bluetooth. Ebe cyana n'urwembe hakuno. Mwana umusa ntago nabishobora. Va mugenge ibi byose tubiri kumemo. We afite ubwoba mwana. Cye nta bwoba mfite. Utari bubikore turabizi kata azatuvangira akajya kutuvamo. Fatishe telefone hano. Banza arayikonekita neza yitonze. Shira gutya turabana tu. Mukata ururimi wana. Dore cyuma mu kanwa. Dore cyuma mu kanwa bakata umugabo. Bana bari kumukiniraho. Hey! Cyuma mu kanwa. I can't believe you did that. Sinakwizera ko bikoze mwana umuze sinakwizera ko bikoze. Ye! Tommy Montana. Hakuno. Gasani. Now we've got to finish this. Ibi tujye kubirangiza rero. Sibyo? Gabo hakuno. Ibi tujye kubirangiza. Ebe. Gize gutyo. Hamagara 999. Nimero ya police emergency call.
agency ko bitewe n'ahantu uri kiri hano na telefone yihamagaje umupolisi iyi kwaga kuki ni kuri bluetooth bahamagariye polisi bivuze ko kari agakobwa kari hano hafi Jenny irukanka mwana irukanka byana biramubona Jenny akizwa n'amaguru ibyana byaramubonye umugabo nawe sigara hakuno yihambura muri senyenge Jenny sinzi ariko Jenny umugabo yasigaye yihambura hakuno muri senyenge zishinyitse Jenny nawe uko agenda ariko sinzi ibyana byamukurikiye mu mashyamba kirana kuba ikirenge ariko wapi kinawe hakuno hakuno sinzi ariko byana biramutse bifasha umukobwa nawe ntago byamuhereza ibyo byakoreye umusore twabibonye hakuno mu mashyamba aba bana y'amashyamba bayakuriyemo uyu mukobwa we yaraje gutembera fata umuhini tega injegera ya mbere ibanza urutwe zamuka hejuru umukobwa itazamuka hejuru gishyushye iriya beach ibi beach bisobanuye iki mwana yo magare muyareke muze tugende n'amaguru hakuno umukobwa ari kwirukanka mu mashyamba sinzi ariko kira hakuno hari akazu yabonye hano bwabuze ububa mu mashyamba bwa babagabo barinda barushimusi ba poachers kira hano akazu yarakabonye so hakuno bona icyombo bonamo icyombo indani iki cyombo gifashe wahuruza bakakumva kuko byanze bikunze muri iri shyamba barimo ba rangers fata hakuno fata niva ikuruza icyombo kirana ibyana byaje do byinshi icyombo kikubita hasi kirameneka umutinda aho yanditse ntago riva kureba hakurya iri abana nabo baje kirano babona aho imyenda yacike bivuze ngo cyari mwe mugende muzenguruka hariya muharinde mwana byana byinjira igipangu umukobwa bamukurikiye abana vuyeyo pira ufatwa mu hantu urebe ukuntu ibibazo bigwira abagabo bagore bigaramiye simba hakuno sikigari we hakuno cyangwa barawuca binjiramo hano umukobwa baramubura umukobwa agiye kumva umukobwa yuri aryamye hejuru ntago bari kumubona bari hasi sikigari we bangaba nabano musora aho bamusize nayo yabacitse yagiye mwana iki ntawe uri hano nyine komeza ukurikira ayo maraso mwana urabizi twamukataguye we komeza ukurikira amaraso muze tugende mwana muze tugende hakuno mu mashyamba mugabo nawe Steve karimo azenguruka hakuno mu ishyamba bana bamucibise bamugize intere ku modoka yano fungura imodoka dore ngo alamira jyaho sikigari we aba barimo bagenda bumva aho umugabo ari nyagasani rebe cyabindi bavuga ngo umutindi yanitse ntiriva naje afata hakuno tw'ubuvuzi twibanze rangije aco cyana byavuye byirukanka kugera hano wapi nawe babona kera hano ntawe bari kubona karabaye rebe gutera yarahaye umukobwa Steve Jenny mana yanjye bamufashe bave hano bagende bave muri iri shyamba kire tugende mwana ciao gusa sinzi
Baby. Come on. This way. Shano mwana. Shano. So. Kuna ahantu hafi n'ikiyaga. Akantu k'akazu k'umuririmbo gashaje k'imbaho. Sinzi nimba biriya byana naho bitari buhagere. Baby. Kiye kubanza ngo wanagure mwana sibyo ni couple bari baje kwirira show shira amazi aribyo bya bindi njya mbabwira ngo hano nyine yo kurira show ni kuri website yitwa gasobanefilms.com biyo babicariye mu rugo bari kwirebera movies zagara zose ntizari kuba zije kandi byo biranahendutse abonema ibigura make ni 7 sina menshi ariko ngo mutagoranye ntago muba mubyumva neza bite byanyu. Okay, this is gonna sting. Hakuno. I know it does sting. Baby. Hakuno do. Cyangwa byamuteye urugwemba ari kuva. Tu. Arimo kuva. Hano sinzi ko ari ikintu wakora. Birasa gute mwana? It looks worse than it is. Sha birasa nabi kurusha uko biri. Hey. Tu. Hakuno usibye kujya kwa muganga bakakudoda. Bundi urava amaraso akagushiramo mpaka upfuye. Ndi kuva amaraso ngiye gupfa mwana. Ntabwo ugiye gupfa mwana. Ntabwo ndi butuma upfa, ntabwo ndi bukureke ngo upfe mwana. Hakuno. Ntabwo bigeze bakata arbitrary, ntabwo bigeze bakata umutsi w'umuzana mwana. Awita umujyana w'umuzana ni ya mitsi biri connected n'umutima direct. Aba za capillaries na za arteries. Abayimijyana n'imizana mu Kinyarwanda niko hakuno ariko ari kuva. Babarire mwana. I'm so sorry, I didn't know what to do. Babarire sinzi icyo gukora. Babarire kureba hano musore yarazanye n'impeta agiye kumwambika nagiye gupropose natekereje ko tuzajya muri honeymoon muri Afrika tukajya kwitemberera first for a rest and then safari tukabanza tukajya ku mucanga nyuma tukigira safari gutembera mu maparike as long as I'm with you. Bitaye ko twari kuzajya dupfa kuba turi kumwe nje nawe. Afrika ndumva byaba ari byiza koko mwana. Hakuno umukobwa ari kugerageza kumurema agatima gusa umugabo bamupasuye. Even asked your old man. Nari naranabisabye na muzehe wawe. Papa we yari yarabinyemereye. Byana hakuno. Biracyari gushakisha mu ishyamba. Baba hano bumva ibyana biraparitse na ya magare karabaye. Ha! Kureba hakuno abana arababona. Babana ntagaruka bari abanyembaraga ariko ni benshi. Kize gutya umukobwa. Kize gutya bana baza berekeza ku kazu. Akazu kandi koko niko bari yabarimo. Re filime witonze. Bana bageze mu kazu hano. Hey! Yarari hano mwana. Yarari hano. Kumbe bamanutse munsi. Baciye mu mboba bamanuka munsi hano. Mumushake tumukamuremo amaraso nk'abasuka amazi ari mu icupa. Ureti igendana ni ziba mwana uwo ni wowe uri kuva amaraso. Hey! No, not mine, mate. That's a girl's footprint. Ntago aya maraso ari ayanjye. Iki kirenge ni icy'umukobwa. Well, she's with him then. Bivuze ngo yahuye n'umusore. Wa mukobwa yahuye n'umusore kumbi cyo batazi barimo hano munsi. Iki bagiye aba bajinga. Hakuno. Kiziguryo. Ndabizi ntago bagiye kure. N'ubundi uri amugabo arimo hafu umupfu. Tutatane hirya no hino ndabizi turaza kubabona tuzerere dutatane. Shawe kandagira naranyerera urubaho ruramanyuka. Karabaye. Ha! You fat fuck. So what? Kigoryo kibyibushye cyanya munini. Utebyawe wowe ubu. Come on, get going, work off some. Nara muze tugende kino kiginga kiremere kano kazu tutanagwamaho hasi. Bacaho. Babasizano byabindi bavuga ngo inkware y'inyabuginga itura mu itongo ryo wayihigaga. Nabivuze ngo wayihigaga apfa mbere yayo nyine kuko iyo nkware yo ni inyabugingo. Hakuno
rebe babarire mwana hakuno hey se gutya koze neza mwana umutwe ugumisha hasi koze neza mwana ukoze neza umukobwa ari hakuno umusore wameze nabi Steve uza amaraso menshi Steve hano umuntu agusinziranya arapfa umuntu wabuze amaraso menshi nta gutuma gusinzirana ngomba gushaka uburyo tuvana mwana ntago mbasha kugenda bagiye bari abana bagiye je ubwo ngiye kugenda njye gushaka inzira hano mfite umutekano hano bagiye barabizi ko tutari hano niho bavuye ukeneye amaraso Steve cyangwa se uze gupfa sibyo bivuze ngo nkeneye kugera mu mujyi ko byagenda kose nkeneye kugera mu mujyi rebe hakuno nigeze mbona amapiloni ariko y'umuriro w'amashanyarazi turi kuza so power pylons on the way turi mu nzira nabonye amapiloni y'umuriro ndakeka byanze bikunze ayo mapiloni hari ahantu ari kwerekeza sibyo kandi ahantu yerekeza ni mu bantu kize gutya yaje amutwikira ajye gushaka ubufasha byibura namara kubona ubufasha fata n'impeta shushu impeta si iyi ngiyi si wari ugiye kunyambika si reka nyiyambika abandi bakobwa ntago bazi kugorana ukomeze witsimbe uraza kugaruka hakuno uwo nzayishyirira ku mumotari nkayiha umumotari nkamubwira abamotari hari agakuri yazanye sabwo uwumva ari ready aze kunyandikira DM mpite njya kugura ya 5 hano ku muhanda kuri boutique Love ntiziba zihari se muri boutique zameta za Love nkayiha umumotari nkamwishyura imumbi propose ikabirarangiye gasagara dupanga ibya mariage civile kumba umukobwa avuyeyo agiye gushaka ubufasha ngagiye kugenda kurikira amapiloni y'amashanyarazi kugera hakuno piloni ya mbere arayibona byanze bikunze icyerekezo cy'umuriro cyaza kumugeza mu bantu cyaza kumugezaho abantu bari gusa nimba ajya iburyo nimba ajya ibumoso nawe nibyo atazi yakurikiye inzira abonye azongaza ari ukuva mu ishyambitso kwe genda naniwe mwana kigor cyose nimba unaniwe uragira ngo fata hakuno banze witemo kana baba bari kukanywesha ibiyobyabwenge muze tugende mwana hakuno kobwa ari kwirukanka kizwa n'amaguru dari kirenge mu cyuma hayiwe kirenge mu cyuma kobwa akandagiye mu cyuma hakuno muze ducana umwana hamwe nawe yaciye gasani ari we wakora icyo umutarimba nimba ari umutarimba nimba ari igipande cy'ibati nimba ari igiferabeto sinkibonye neza cyamwinjiye mu kirenge hano aruma gihwa kuko asakuje baramwumva hano ugomba kuruma gihwa muzi ibyo bita kuruma gihwa cyaza ntago mubizi rebe rebe hakuno sinzi cyuma hakuno kirenge ewe hano buribwe ubwumvira mu mutima ferabeto nimba kuyivaniramo hasi byanze ubwo arayishimangira isohokere hejuru cyo bita kuruma gihwa dore ubundi nibyo fata igiti hano amenyo ku buryo utica ururimi sunika
fera betayenengeza ayiwe hano uburibwe burakurenga ku buryo unahwera ayiwe horo honoboramo igifera beto gasani honoboramo igifera beto ababaye shawe buribwe hano uraribwa uburibwe burakurya umutima ukibana uraribwa mpaka umutima wibani fasho umutima uribana da kize gutya kuri urukave ariko sinzi cye kureba ko yabona ubufasha cye kureba ko yabona ubufasha ebe zamutse hejuru bitanga iki naye kamaze kunegekara yanakomeretse noneho ntakibashije no kwirukanka baje kwirira sho do kiraho do cyawe hakuno wa mwana babonye bwa mbere zano mbese sawa wa mwana babwiye ati ngiye sinjya mvugana n'abantu ntazi mama yarambujije It's Jenny, remember me? Ni jewe Jenny wa wundi wo ku kiyaga uranyibuka kana kariya I need some help. Nyine ubufasha bwe wa mwana nyine ubufasha bwawe I want to talk to your mum. Nshaka kuvugana na mama wawe. Can you take me to her? Wanjana ahantu mama wawe cyangwa kana hakuno. She's working. Mama yagiye mu kazi. But I really need to get into town. Nukuri nakubeshye nkeneye kugera mu mujyi wa mwana. Can you please just show me the way? Byibura wanyereka inzira cyangwa byibura wanyereka inzira ingeza mu mujyi. Hakuno kana kemeye kujya kumwereka inzira. Byibura kakana ko wibuke nabari abandi baragaharasingaga n'ubundi na mbere hose cyaje bagasanga ku kiyaga barakirukanye n'igare ryako gaco urumva kako wenda ntikamuraburiza. Hakuno Wait, should we be following the power line? Ntago twakabe turi kugendera kuri ziriya nsinga. This way's quicker. Iyi niyo ya hafi wani inzira niyo ya hafi. Okay. My mum picks me up down here. Ubundi mama wanje ajaza kuntorera hakuno. What, here? Yes. What, in her car with your bike? Aza kugutora hakuno yego aza kuntora hano. Ni imodoka ufite igare yego. Kuki? Biramucanga. Hano yaje kwicarira hano. Bayibereye muri aya mashyamba. Baby. You got a signal here? Hano ufite network? No, just games. Aya ndi kwikinira imikino. She should be here soon. Mama kanya kariko kose arabageze hano mwana. Aza tujya. You said your mum was working. Kandi wari wambwiye ngo mama wawe yagiye mu kazi. Shift. Shift igiye kurangira. Shift irangira muri aya masaha. No signal. One bar. Nta network ziri hano hariho agakoni kamwe. Nizi yo phone yawe. Why? Ntabwo twakaye turi hano. We niza phone yawe si bitebye wa mugore kusa. Doesn't matter. I only need. Nta muriro mfite umva ariko wa mwana. Call me back. Mama ashobora kuza kukenera kumamagara winyambura phone yanjye. Your mum is coming to get you, isn't she? Mama wawe ari buze kugutora. Sari buze. Adam, what's Adam. on? Ni iki kiri kujya You mbere? bought me. Adam, aha hantu wanzanye bite byaho? Please, just give me the bloody phone. Perez yo phone wa rwone. Now, brown cow. Bakira bataraje kure. Byana tayari. Ha. Musa. Adamu yamugaruye muri byana. Byamuzengurutse do. Cyaramurenze. Kura menyo. Kura menyo. Hey. She's awake. Well, Brett, she's fucking awake. Siko yakangutse we yakangutse wa. Didn't hit her hard enough. Ibigambo baba bakoresheje bitari kureba hakuno. Umugabo nawe. Tayari. Isi umugabo yatangiye kuba umweru. You found him. Nawe twaje kumubona. Bro, can't fucking do this, man. She's alive. Right, and he's dead. Cyari muzima mwana nago twabikora. Ariko uriya yapfuye.
Iyo mugabo yapfuye. We did him. Sitwe twamwishe. Peter's got every last one of you fucking mugs having a dig. Muribuka ko Page afite video zanyu mwese muri gukora amahano. Muri telefone. No balls in that, nah lads. Rero ubu nta gusubira inyuma ntago turi burekeraho. Wapi? Bana babigize too much. Yesu Kristo. Kibazo. Kobwa hakuno. Page. Niyi video yifate, niyi nayo yifate mwana. Takana hakuno. Oh, look at you. Reba no mwana. You want to be in our gang, yeah? Shaka kuba muri genge yacu. Prove yourself. Gayi garagaza. Kiye kuba twika. Adam, no, please. Adam, ndakwinginze ntukore ibi bintu Adam. Adam, ndakwinginze ntukore ibi bintu. Adam yacanye umwambi. Canye umwambi hakuno. Wacana nawe wabonye byinshi. Ni wowe ukora ibyo ngibyo tugiye gukora, ni wowe utwika cyangwa se bari we dukurikizaho nawe. Wabonye byinshi wazajya no kuturaburiza kuri polisi. Hey! Zigutya. Ebe. Tayari. Oya napfuye nta no kubuja. Oja. Nta no kubuja. Kobwa naye bagiye kumutwika ari muzima. Fucking stinks. Mwana. Ko numva impumuro inuka kubi cyane. Ati impumuro nziza ibaho. Ntayo habaho umunuko wangu. Je niko mzumva ariko. Hakuno. Kubaga twitse imigozi yanitangira gushya. Kora kimwe hakuno ibyango biri gushwana. Shwana vuga cyane nyine. Kuko zirashya ku mukobwa natangira gushya. Ewana seka nyakugira Imana gaseke. Cyana hakuno kana kaje kwirukanka hakuno. Cyana nawe tuzagutwike. Shaka kudusinicinga. Hakuno imigozi yaracitse. Chitse bari uko bawuje. Fata umuhini hakuno. Fata umuhini. Kirasi suka hakuno sanse. Banza batambika umuriro. Abatambika umuriro umukobwa caho. Cyane we nawe vuyo. Nutagaruka iki cyana ndagitwika. Umukobwa arikomereza gitwike n'ubundi nta keza kacyo ni cyene wanyu. Genda mutwika kandi genda seri. Yarikomereje ntago yitaye ku byaba ari abana yabibonye ko baramwica niyo gahunda bafite. Hakuno yagiye kumva yumva kakana baragatwitse. Fisha urusaku sikegari we babaye. Baba yariko bitanga ikere bya hakurya ngo batwitsa kana gato. Byana biri hano nimba biba byanwe ibiki. N'ababyeyi mwe niyo mpamvu cyababwira mujye mucunga ibigara abana banyu bagenderamo. Buri abana banyu bangirika mu myaka 12 3 4 5 nibwo bangiri kugira ngo se wakwangirika ufite 27 n'umunani wapi. Ari ubu maze kugera mu gihe cyo gufata imyanzuro ya kigabo ye niya kigore. Ntago ubukiro wangirika ariko ku myaka 12 3 nibwo atangira kubona adolescence iri kumuzengurukamo. Hakuno yari rukanse teri sekuru. Teri sekuru bitanga iki? Rebe kigeze hano kobwa uko yakageze hano nta nzira ari kubona kugera hano yabonye bwabuzo bwa ba Rangers bwabuzo bugenda bo mu maparike bakubwira batugeza aha uvuye ukamanuka hano urahita ugera kuri truck yitwa gutya uvuye kuri iyi truck ukagera ngaha urahita ugera kuri yindi yitwa gutya shobundi nagiye muri Nyungwe we harya harimo y'umusheri wanje witwa ngo iki wanyi ntemberezagamo bamwita ngo iki ebe kize gutyo banza yandika nuko akeneye ubufasha fata mapu fata ikintu cy'ikimapu hano mapu niyo agiye kugenderaho niri bumuyobora uburyo ari busohoke muri iri shyamba
ajya kureha yumva bya byana byamukurikiye kandi tayari kize gutyo za hakuno hari puberi nuka dore umwanda urimo do asa kose wakora iki mukanya irangira dukomeza na I spit on your grave kabiri sinabaye rimwe ndaje dukomeze na kabiri hakuno rebe Oh look, she's got the fucking map. yamaze kubona map uriya mujinga kazi ubu aza ahantu ari kujya No. She's fucking going. Mate, there's one track into town from here. She ain't gonna go far on her foot, is she? mwana ntabwo yagera kure na kiriya kirenge cye ndabizi aracyari hafi aha ngaha tumushake kumbi yitsimbyemo hano inyuma yabo mu gipuberi Greengrass and Steve Taylor attacked Mark Brett, Ricky Cooper. Shit, we're famous, mate. yanditse amazina y'abantu bamwatatse ba bya byana byose amazina yabyo Jenny Gregglass, Steve Taylor, Mark Brett, Ricky batatse Mark Belletti Cooper. Shit, ndetse na Ricky Cooper. we're famous, mate. mwana umusa twabaye abahitinzi gara match ubonye uwo mukwiranye Fuck it then. Kigali we kikijugunye muri puberi Swear to fucking bitch, I'm gonna fucking bury you, mate. iriya bitch ningibona ndaza kuyishyingurira za kuno kujugunya igipapuro muri puberi fungura puberi iranuka ye kandi ni mu mukobwa ari Come on. Musa ngwino twigendere umukobwa yamaze kura tu yarambiwe yananiwe yacotse sinzi ngo ari we wakora iki ngiye mumbaza icyo nakora rero ibi byana naba nabyishe byose none se hari umwanzi uba muto pfuye hakuno dore umwanda ibintu byaboreyemo hano mbona umukobwa asa nimba mwibuka udufuresheri yari yifitiye cyagiye aryamye ku kabici hakuno n'umwanda no kudakaraba igisebe cyazamo n'ama-infection fata ikirahure hano ta muri kanzu fatira ikirahure agikorere hando abona uko agifata atuje ari pose fata ikirahure hakuno kobwa rirebye ibi byana umuntu atabikozemo akazi ntiyava hano ni hano icyamubonye tu cyana cyamubonye hano kimwe muri bya byana rebe mada kirebye poko kirahure mu ngoto ibi byana yabiki bonaga ari ibyana kuvana kare ariko byamuzunze cyo nawe yarakishe ariko si uko abishaka siyo kamere ye nta kamere y'ubwicanyi murimo bisana ikirahure mutobora ingoto mutoboye ingoto umwana bamutoboye ingoto oya bebe kize gutya bebe oya ikaramwishe bitanga iki cye ntago naririra umwana nkuriye n'ubundi aba bana ntago babashobotse gusa wenda icyiza nuko aba ari umwana nyine ubona ko ibintu ari gukora ntabyo azi nawe bwarinze bwira aba bari gushaka uriya mugore barabizi ko yabaraburiza ntago turi bumwone muri uyu mwijima turaza kumubona ariko wamugigayo bite byawe ubundi wowe bite byawe ikihe kibazo
rasamye bitanga iki Bletwell Blet Page hakuno bana bari guhamagarana nabo bwabiriyeho Fuyano kobwa unasado sayijo kiraho ngo ni igitoroshi bivuze ngo abana baracyari kumushaka baye iminsi ngahe Kirano sanze wapfuye kobwa no yatangiye kubakoramo akazi nta mikino musa What you fucking done? reba ibyo wakoze cyose niwe wabituzanyemo. You know what, Brett? Fuck this, I'm gone. Sinikindi Brett. Njyewe ngiye kubivamo n'ikeke. Kuki? Kicyana. No. Aya. No. Page. Aya. Page, and here's your phone. Here's your phone nkwereke. Chinka mupfa muri ibi bintu ujya he? Reba hano. Reba hano. Look. Reba. Reba sibyo ureba. Uriya ni wowe. I didn't want this. Sinabishakaga mwana. I didn't want to fucking kill him and I didn't want to fucking bend. Sinigeze nshaka kwica cyangwa gutwika ntabyo nashakaga. Okay. Do you know about sinshaka kujya muri penitential do wana go pen. Gumve hakuno ntazababeshya nibyo numvishije na. I didn't want this. Sinabishaka. I didn't want to fucking kill him and I didn't want to. Sinamwishe sinanje wamutwitse. Fucking burn that lad either. Just sinshaka kujya mu irere. I want to go to pen. Kareka simbishaka I don't wanna go to pen. Penitential. Do you know about pen? Ubizi iki ibyirerero sha penitential bundi twabyita gereza twabyita ikigo ngororamuco bintu nk'ibyo ariko ni ikigo ngororamuco penitential ibintu nk'ibyo ahantu ufungirwa utemere gura n'abandi. You been inside? Wigeze ugeramo na rimwe? Was your man been inside? Isko yigeze agisheni na rimwe? The fuck you crying for? None suri kurizwa n'iki wambobo? Kurizwa n'iki? Cyane umenya cyari kivuye nko muri rehab. Uri guhamagara nde? Who you calling? Uri guhamagara nde? Shaka kumururiza. Shiri your phone hasi. Shiri your phone hasi. Mvuze ngo iki? Put it down. Shiri your phone hasi. Shira hasi. Shiri your phone hasi wa mujinga. Honda kuru mwana. Kigoryi cyaje ku mwana kirahondagura. Kasa. Honda kuru mwana. Cyonzi cyo. Honda guye mwana utamurwanya. Cyo gifone kizimye. Cyo gifone kizimye. Wa bitch we ntabwo uri kumva ibyangu ubwira zimye icyo gitelefone aracika aramwihorera. Uyu musore yamaze kurengera. Byamaze kuba ibindi. Byamaze kuba ibindi. Musore yamaze kurengera. Filime witonze. Ski. Barabibonye bose bagenzi be. Naye yavuyeyo. Vuye yageze hakuno ku gipangu. Keze ku gipangu. Iki gipangu nicyo binjiriyemo baza hakuno. Rebe. Musore cyari gukizwa n'amaguru arabizi ke n'itayimu. Kanya kari ko kose. Biriya byana byamufata. Kanya kari ko kose bari abana bamufata. Filime witonze. Haya. Arimo genda yageze hano hari imodoka yari imwambaye. Mese neza? Wamfashije? Imodoka yari imwambaye hano. Ndakwinginze mvana muri iri shyamba. Niki kiri kujya mbere? Mfasha. Kwishe boyfriend wanjye. Ndakwinginze. Ngaho injira mu modoka muko. Injira mu modoka. Kamodoka kari hano. Rebe. Kamodoka gakata kinjira mu ishyamba. Hariya byagenze bite? Ndiguhigwa. Uhigwa n'abandi se. Nagatsiko. Cyenyegereza mu mujyi bindi biri. Mu mujyi ni ku rundi ruhande. Uruye ruhande se ruriya tuvuyemo. Kubera iki ari ruriya rutuvuyemo se? Hari umuvandimwe wanje uri hariya mu mashyamba. Yongeye guhiga umuvandimwe wawe. Now you got me fucking worried. Umuvandimwe wanje nyine none utumye numva muhangayikira. Ricky. Kakana byatwitse kare. Okay. Ricky umeze neza? You ready?
Niteguye. Well, get ready. I'll be there in 2 ticks, yeah? Sandaje mu kanya gatoya. Umbase. No, turn around. Ndakwinginze hagarara uhinduke. Agiye kumusubiza mu ishyamba ririmo byabyana. Hakuno. Gasani. Hey. Kira hakuno. Jeze hakuno yaje kureba murumuna we. Karumuna ke ni kakana kare. Batwitse babahungu bandi kamutije na telefone nako kamuyoboraga. Raza kumera neza muko. Raza kumera. Liki. Fuyeyo. Liki. Ricky, you little shite, where are you? Wa mujinga uri hehe? Kaliki kakana bagombaga kuza gutora kamwe kavugaga kati mama je kurangiza shift ye kureba hakuno. Kureba bona byabyana bibiri bindi. Mama yari ahangayitse hakuno yicaye mu modoka. Hey! Yiyicariye kuri fara asubira inyuma. We umukobwa yarabibonye ko barashaka kumwica. Bamufasha barahita bamwica. Bivuze ngo akeneye gucika kandi akimodoka caho. Kobwa hakuno sinzi ariko nimba agenda urana rya shano ryafataga amavideo. Foko konzi shano tayari naryica. Vuyeyo kobwa sinzi kari bugere mu mujyi byibura gera hari abandi bantu ebe yakuno mazerera mu mashyamba Rebeka yavamo mu mashyamba bayinjemo bameze neza na boyfriend we baje kwirira show n'ubu dore uyo hakuno kugera hano yahuye n'indi modoka bivuze ngo ageze mu mujyi ngo umuhanda parika hakuno ko yagaparitse hakuno. Masaha y'ijoro, masaha y'igicuku bitanga iki? Vuyeyo kumva imiziki dore ubona Sado yacotse shaho arananiwe arasa nabi. Je hakuno imbarido hagize umuntu wamfasha ariko rebe Stand there. Get her in the house. Mumwinjize mu nzu. Hakuno ko bakamwinjije mu nzu. Wanyuze mu ntambara zikomeye. Take your time. Hey, come on, give us some air. That stings. We mumureke wenyine ariko mumuhakanya. Oh, thanks, Dan. Koze darling. We'll put this down here, all right? Hakuno. Shiraho. Big ugly men around. Telefone yego. John's. Ndacyari kwa Uncle John. Some woman's just crashed in, looking like death. Hari umugore utwaye imodoka aza yinjirana ameze nka hafi no gupfa. What? Kuki? That's a lovely ring from your fella. Iyo mpeta wambaye kari nziza niyo umugabo yagwaye. Cyo batazi yapfuye. Kiraho, none imbwa hano iri kumuka. We Clyde wa mukinga. Imbwa isa neza na ya indi yatangiye filime bica. Kobwa ari kanga. Abona hakuno. I can't hear you. Kwa dusane twimbwa harakimbwa yitwa Bonnie niyitwa Clyde. Kandi nimba mwibuka filime itangira imbwa yapfuye yitwa Bonnie. Yamenye ko yayobeye mu rugo rwabo. Karabaye. Mel? Hey! Bonnie na Clyde ubundi ni story yabayeho nayo nzayibabwira kuri YouTube. Fuck! Sikigari we.
iriya modoka ni iya Resi. Go on, tell me. Bastard, I'll fucking kill him. Ndaza kumwica kureba amafoto amanitse hano. Give me the fucking phone. Where's your telephone ha? Reba hano. An ambulance. John. Munshakira ambulance. John. John. Get an ambulance. Uyu mugore mumuhamagarira ambulance. John. Mumuhamagarira ambulance. I want the police. Je nshaka polisi. John. Wigira ikibazo muko, wigira ikibazo hakuno. We wisana ariko. Ceceka yahunze ahungira ubwayi mu kigunda. Yahungiye mu rugo rwabo. Aba ni wabo wababana ababyeyi babyana byamuzonze mu ishyamba. Kabaze kumenya ko hari uwo yishe muri bo rero. Mwembe hakuno do. Muzanye hano. Hebe. Senyano. Jawano mu bwiherero. Bwiherero. Kumbe hari abari kubunyurana. Nabikora kimwe namwe musoke mujye mujya. Sorry about this. Naratunyihangane kubwiba injiri do. Musoke mwaninja. Hebe. Hakuno. Rafunze arifungirana arabizi. Ha. Gasani. Ari we wabigenza ute? Tubwizanye ukuri. Mana yanjye. Cyaramurenze. Ebe. Hakuno. Nabimenye ko aba bantu ntabwo ndishoka ari buze kuvamo. Tayari. Numvisha urusaku hanze amenya yuko byanze bikunze babimenye. Ari we wakora iki? Kize gutyo. Gusa gufatira urwembe hano. Gufatira urwembe rwa rwembe rwo muri dushe. Kingura ibyo kingura yabiciye abantu. Yishemo nako amaze gupfamo nk'abandi. Hari uwo batwitse. Hari uyu yagonze, hari uwo yateye ikirahure mu ngoto, hari na wa wundi cya kigorye cyakubise kikica. Do. Yarakibonye do, ngicyo. Mugore bavugaga n'uyu. Kwa ninja wenda kwica. Uretse ariko nawe wisara sohoka aho ngaho. Arabeshya. Hanyuma iriya modoka. Bishe Steve. Cya kigorye cye cy'iki boyfriend eh? No, just call the police. Call them. Muhamagara abapolisi bye nta kindi nshaka. Mwana. Do. Kobwa vane urwembe wa ninja boy hakuno. Shaka gukina n'abakuru noneho eh? John. She killed a little one. Yamwiciye umwana. Murebe. Murebe nawe nyine murebe bamwiciye umwana. None kumbwa ngo mbabarire ishyano ry'umugore. Komeza umurebe. Bariya abana kwakunda ababyeyi murera abana banyu nabi imico yabo mukazayirenganyiriza abantu bakuru. Hari ababyeyi namwe murera abajeyi. For sure. Kabisa hari ababyeyi murera ibyana byanyu. There's dead kids, man. The police are going to be round. Aba wabita abana wowe. Going to ask questions. Abapolisi ne baza baraza kubaza ibibazo. Hari ikibazo se hari ibisubizo ugomba kubahereza. Ni itegeko kubaha ibisubizo. Ibisubizo hano twe turabyishakira. Plate mu mujyane mu cyumba ya. Ndavuze ngo hejuru nona warwana hejuru. Nona zamuka hejuru. Ujo. Nimba birukanya abantu ngo nawe urumve bikurikiye. Uzanye muri dushe hano. Bagabo nka bane baramuhenengeza birarangira neza cyane. Neza cyane. Igana ifuru. Iki nacyo cyaje hano. Do. Byabaye byose gifite agakomere kamwe do. Agafone ka mwana w'umukobwa gisiba n'ibimenyetso video zose kirazisiba. Kwirinda biruta kwivuza. Cyegeka na rinete z'umugabo Steve. Wa musore waje muri iri shyamba azanye n'umukobwa. Cyegetse ariko tuturinete turambereye cyangwa. Niko.
filime sirangiye Mana ishimwe filime irarangiye umukobwa nuko ibye byarangiye bamye ko na filime ari uko igenze bahitaga Eden Lake dore muzikurikiye yishura abonema kuri website yitwa gasobanuyefilms.com n'amafaranga make naga ari menshi 7 ku kwezi 20 muri VIP n'ibihumbi 4 ku cyumweru kwirira show yandaje dukomeze na filime zikurikiye wibutse bakakanya hano honyine wavana utuntu tw'ubwenge ni kuri YouTube channel yitwa Gaheza Simba mugereho bigishyushye ubundi turebe ibyari byo turebe wagwana